Ya alright, kama kawaida nkuko sanzwe nta kuri tutangira nuko tutangira. Aya nuko tutangira abantu mugenzi barimo bararagura niba batarimo bararoga. Sinzi icyo barimo barakora. Ati mukunge aropa manakangia rupalo. Mugenzi uko barimo bararagura hano hari umugabo umwe gutyo nyine uryamye aho ngaho afite amatrade nk'ayandi uwo ntazi cyane nuko tugatangiye murabizi ko ntigeze mbatuburira. Mkundi ube aropa mwanakanjia upao. Mkundi ube aropa uko bakaraguye mkundi ube aropa bose basubiramo bagambamo uko bakaraguye nuko nguko umugabo yahise azamuka gusa uko zamutse ntabwo biragaragara nkaho hatari uzamutse kuko hari igisigaye n'ubundi. Mkundi ube aropa mwanakanjia upao. Mkundi ube aropa mwanakanjia upao. Mukundi aropa bagabyo Mukundi ube aropa mwanakanjia upao. Mukundi mugenzi izo ndimi ntago nazize muranyihanganira kabisa. Mkundi ube aropa mwanakanjia upao. Umugabo wari uryamye ahanga yarahagurutse hari ikindi cyasigaye ariko nyine nk'ikizamutse urabona ko kimeze nkaho hari igicucucucu cy'umuntu kizamutse cyaraje gipfuka imbere yabo. Abarahamanya bari kuragura niba batarimo bararoga byose ni ibintu bimwe. Ndagira ngo ukurikire. Yatsa umuriro undi nawe kumwe bamuhagaritse aha ngaha arapfukama. Umukecuru uraha ko bakakije umuriro. Ati ndagira ngo nkubwire ngo wibeshye ugire icyo ukora mu byo ushaka gukora wa mugabo. Arikanga mugenzi nayizanye. Mwaravuze ngo abanyafrika ngo ntidukora turakora my friends. My friends nakazanye waje hano arazi n'inkuba zigakubita. Hakuna mtu yote yule ambaye anaweza kuyasawia. Ati mugenzi icyo mushaka gukora hagize icyo mukora mu byo mushaka gukora icyaba muri aka kanya ndabwiza ukuri ko nta muntu ushobora kugihagarika. Waruda mugenzi murakibonye muramubonye wa mutipe nakazanye. Maana madara ati icyo mushaka gukora ikibivamo nimukora ibyo mwateganyije gukora igishobora kubabaho nta muntu n'umwe ushobora kugihagarika. yule ambaye anaweza kuyasawia. Wallah araguruka. Mwabibonye asubira muri wa wundi wari uryamye hasi. Nuko tugatangiye my friends abari hanze ntimukikwa. Arahaguruka. Nya gusa mwibuka hari umugabo wari uryamye hano hasi igicucucucu cye cyari cyamuvuyemo gusa kimusubiyemo. Unahisi maana wakaza kunizuia mimi? Ariko se wa mugabo we ukeka yuko ushobora kuntangira cyangwa se ngo singere kubyo natekereje gukora? Kufanya cha kufanya icyo nashakaga gukora we ntiwantangira ngo sinkikore. Emubwire wewe tu ni wowe sha wowe ntacyo wakora wowe uri baby. Jesus Christ. hata mtu yote yule asingeweza kunizuia. Aturetse nawe nta muntu n'umwe ushobora kumpagarika na gukora icyo natekereje gukora muhungu. Na mimi ndo nitakuwa kiongozi wa Mzidole. Ati muri aka kanya
kanya nimara gukora ibyo nshaka gukora ni njyewe uzaba, cyangwa se ni njyewe uzaba ubaye nk'umushumba, cyangwa se uzaba ayoboye uyu Muzidore. Ndio mchele usingizi wa kifo. Muzidore ngira ngo hari n'uyu nguyu mutipe wicaye hasi, ngira ngo mana yanjye nuko tugatangiye amazina muraza kugenda muyafata gahoro gahoro. Tumaze kumenya yuko ngo wicaye hasi yitwa Muzidore, ngira ngo mwabyumvishe. Muzidore hawezi kuongoza na watu waovu kama nyinyi. Ati Muzidore ntabwo mushobora kumuyobora mwebwe mwabintazi mwe. Bali yupo mtu ambaye aliyoteuliwa kwa ajili ya kuongoza mwili wa Muzidore. Atahubwo mwebwe nubwo mwibwira ngo mushobora kuyobora Muzidore, ati hari umuntu wabigenewe cyangwa se wavukiye kuzayobora umubiri wa Muzidore. Ubanza uyu muhungu akaze. Na sio nyinyi vikaragosi. Ntago ari mwebwe mwabicucu. Kwenda kutumia mwili wa Muzidore. Mwebwe kuko mushaka gukoresha umubiri wa Muzidore. Ehe! Aruwaje. Ninde waje? Uko yaka. Uyu ko wakaje hano hose haratigita. Nano muri studio za 3 dimensions. Yaraje atwara wa mubiri mugenzi arawutwara, abari abose basigara bumiwe ngo bifata ku munwa k'ibintu nitanje. Nuko bakise nguki. Nuko tugatangira mugenzi bari hanze mwese muze tuzamukane kugira ngo mudacikwa. Ejo bundi mutazagasanga kari kuri episode ya 2 kugira ngo mutangiye kwivugisha ngo hey, ya episode ya mbere itangiye ryari. Nuno munsi nayitangiye. Bakise Black Hatton. All right. Yay. Abara barumiwe. Tugaruka hano. Kwa ishara hii inaonekana kabisa kijana alomtuma ameshindwa kupata mwili wa Muzidore. Ati uyu munsi bigaragara nkaho umuhungu cyangwa se umusore wacu twatumye yananiwe kubona umubiri wa Muzidore. Hivyo sioni sababu kabisa ya siku endelea kutulia hapa. Rero simbona impamvu yacu kugira ngo dukomeze tumutegereza kandi ibyo twamutumye atari buza bizanye. Ni kweli. Ni ukuri. Kwa sababu hata kiupata wa mwili ni ngumu kuutumia bila kuwa na moyo wenye ufunguo. Ati ndababwiza ukuri, nubwo uwo muhungu twatumye umubiri wa Muzidore nubwo yawubona cyangwa se akawuzana hano, twebwe ubwacu ntabwo twabasha kuwukoresha mu gihe tudafite umutima wabigenewe. Lakini pia kandi nanone ili tuondokane na hii laana ya ukame, ati kugira ngo twikureho mno muvumo wose, basi inabidi tuupate mwili wa Muzidore. Ati biraba ngombwa yuko tubona uwo mubiri wa Muzidore. Hey. Unamaanisha nini tu? Ushatse kuvuga iki wa muhungu? Nyine icyo nshaka kuvuga. Ariko boss, umugenzi harundi uranga ntavuga, ntagavuga arangaho yihagarariye hariya. Muzidore ndiye ambaye mwenye uwezo wa kurudisha ulimwengu katika hali ya kawaida. Ati ngira ngo murabizi yuko Muzidore wenyine niwe ushobora kugarura ibyo dushaka kuri ino si. Lakini pia kandi kama tukiwa naye basi tutakuwa watawala katika dunia zote. Nituba dufite uwo mubiri wa Muzidore cyangwa se dufite Muzidore ubwe, ni twebwe tuzaba tuyoboye isi. Lakini yote yanawezekana. Gusa nyine ibi byose nta bundi buryo byashobokamo endapo tu tukimpata mwalimu wa nafsi yake. Igihe twabonye umwarimu wa Muzidore. Mugenzi filimi itangira biba bicanganye. Mwitonde ambaye ni mwanamke mteule. Ati kandi uwo mwarimu ni umugore. Ili kumpata kwake, ati kugira ngo tumubone rero lazima uwe na jisho la udi. Ati ni ngombwa ngo ufite ijisho rya kabiri. Nyine dufite amaso, ubundi aya maso yacu yitwa ni ijisho rimwe, ariko nyine harandi maso. Okay, reka tuvuge iryiso rya gatatu basi, ili uweze kumtambua. Ati kugira ngo umubone unamumenye yuko ari we, nuko ugomba kuba ufite ijisho ritandukanye n'aya ngaya abiri.
Kwa msimu huu tutapata wapi Udi? Atase wa muhungu we. Aha hantu turi cyangwa se muri ibi byatsi muri ibi bicaka. Tuzamubona dute? Au sijakula vizuri tu. Cyangwa se ndakumenya nyine ntago nakumvishe neza. Yupo mtu mwenye uwezo na nguvu za Hudi. Ati hari umuntu ufite ngufu cyane ambaye mpaka sasa hajulikani wapi anapoishi. Ati ariko nuwa muntu nawe kumubona biragoye kuko nta muntu numwe uzi haba. Na hata hivyo, ureka n'ibyo, inabidi kutumwa mjumbe ili tubaini wapi alipo. Ati biraba ngombwa yuko dushaka umuntu cyangwa se dushaka intumwa agenda duhigire cyangwa se tumenyera uwo muntu ufite ingufu nawe wabasha kubona uwo mugore aho ari, kwa sababu mpaka sasa hajulikani wapi alipo. Ati kubera yuko nanaka kanya tuvugana kuva isi yaremwe nta muntu numwe uzi aho ari, maana yeye ndio mtu muhimu sana katika hiyo. Ati kubera yuko uwo muntu ni uw'ingenzi. Kiriyongoza arahindukira akubita hasi. Niko mwumvisha utwo tuntu muravuga ngo isha jambo hili inatakiwa tumtafute mahali kwa sindano kabla ya jeshi la wanawake wa kuzima wajampata. Ati ndababwiza ukuri yuko ibi ngibi muri kwivugisha ntago muzi byari byo. Tugomba gushaka uno muntu mbere yuko cyangwa se mbere yuko ingabo zikuzimu nayizanye mbere yuko ingabo zikuzimu zitangira kumuhiga zikamudutanga, kwa sababu kubera ko yeye ndo mwalimu wa Mzidore. Uwo mugore ni we mwarimu wa Muzidore. Ariko Muzidore iryo zina ko riri kutugorara tumwitende. Nindarye. Okay, sawa. Kubera ko ni umwarimu wa Ruganzu. Nuko dutangiye. Koroma, koroma. Koroma, koroma. Hano hari umugore wicariye hasi arimo arishushanyiriza. Hari cyaje hano. Kimutesha ibyo yari arimo. Kasi kilian kiramufata barakwereka hariya hakurya noneho mu ishyamba, niba ari mu ishyamba cyangwa ari ahantu mu byatsi nyine tumubigunda, hari uwabarebaga kandi yambaye nk'umumansera. Akomeza kubakurikira. Muri kumva utwo tuntu ariko koroma, koroma. Yaramufasha aramuzana. Usipende kumwacha akiwa anakaa peke yake hata kama mimi sipo. Ati mugabo ndakwinginze uyu mwana wanjye ntugakomeze ntukamureke ngo akume ari wenyine. Ni muhimu sana kwetu. Ati kubera yuko umwana ni ingenzi, kwa sababu hatuna mtoto mwingine zaidi ya huyu mimi. Ati nta wundi mwana dufite uretse uyu nguyu. Mugenzi w'umukobwa ni ikinege, harya ikinege cy'umukobwa bakita ngo iki? Prodigal son.
japokuwa na mapungufu. Ati nubwo afite ikibazo wa mugabo we, ujye umurebera hafi. Umugenzi umukobwa wacu ngo afite ikibazo. Naelewa. Ndakumva mama. Lakini shida yake ni kwamba tariki ikibazo cye, hata kama akiwa mbali huwezi kujua. Ati nubwo yaba ari kure y'urugo kubera yuko atavuga uyu mwana wacu, ntago wamenya yuko yagiye kwa sababu ya tatizo lake. Kubera ikibazo afite. Lakini najiuliza mke wangu, atahubwo icyo nkora nibaza wa mugore wanjye we, sijui ni kwa nini Mungu aliamua kutupa mtoto kama huyu. Ati kubera iki Imana yaduhaye ikigeragezo cy'uno mwana nk'umwana. Sinzi ngo uyu mwana afite ikihe kibazo. Yambariye agashapurike yote alikuwa nayo. Atari uretse ubwo bumuga yifitiye cyangwa isi ibibazo yifitiye. Najikuta nampenda tu, sijui kwa nini. Ati ngewe umwana wanjye ndamukunda, sinzi impamvu nisanga nakunze umwana wanjye. Mugenzi nk'umubyeyi wese ni ngombwa ngakunda umwana we. Mwanangu, na kwa hili siku moja utakuwa na maisha yenye furaha sana. Ati mwana wanjye ndakwizeza yuko umunsi umwe uzagira ubuzima bw'ibyishimo. Na nitakufanya kuwa na amani siku zote. Ati kandi wa mwana we ndakwizeza yuko nzaguturisha ukagira amahoro iminsi yawe yose. Nakupenda sana binti. Ndagukunda mwana wanjye. Umugabo yaranarize. Umugore sheri aramuhanagura. Mugenzi birababaje. Kulia hivyo mwanangu. Ati wirira mugabo wanjye. Anatoa mitihani ile ambayo unaweza kuimudu. Ati kubera yuko Imana itanga ibigeragezo, izi yuko tuzabicamo. Na kwa kupitia hili. Ati kubera ibi kabisa unaweza ukaimudu mwanangu. Ati ndakwizeza ko mugabo wanjye ibingi byose tuzabicanamo. Acha mimi nikampikie chakula chake. Ati reka mutekere ibiryo byo banza umwana afite ibiryo bya arya bitandukanye n'iby'abandi. Sinzi ngo uyu mukobwa afite ikihe kibazo. Gusa ko gashapureke yiyambariye agashapureke. Mwibuke mu ishyamba twabonye hari n'abandi bari kumwitegereza bamureba. Bafite amashapure, bambaye nk'abamansera, ariko abamansera bambaye imyenda y'imikara. Sijafanikiwa kujua ni wapi walipompeleka. Uyu ni wa mugabo mwibuke wa undi twatangiranye abuza babagore cyangwa se babandi bari bagiye gukoresha ngo umubiri wa Ruganzo. Lakini pia wanaonekana ni watu wabaya sana kwa. Ati mukubwa cyangwa se boss, sinigeze mmenya ngo ni hehe batwaye uwo Ruganzo. Ati bigaragara yuko ariko uwamutwaye wese afite imipango minini kuri we. Sasa mpaka muda huu sijijua nianze na lipi. Ati nana kakanya tuvugana ngewe ntago nakubeshya ngo araha naha rwose. Naroba muhimu ambalo lipo mbele yetu. Ariko sesha ni kuupata kwanza mwili wake. Ati ikintu cya mbere cy'ingenzi kituri imbere yacu cyangwa tugomba gukora, kisha kumtafuta mlawali kwa sindano. No gushaka umubiri wa Ruganzo ubundi. Na kama swala la kwanza litakuwa gumu, basi tutafanya jambo la pili. Umenielewa Mkunda? Tukamushakisha. Simba beshe. Ntabwo nshaka kubabeshya. Mbele yetu ni kuupata kwanza mwili wake. Ati cyambere tugomba gukora ni ugushakisha umubiri wa Ruganzo, kisha kumtafuta mlawali kwa sindano. Ati ubundi dushake murawari hari yugo murabyumvara. Dushake wa mwarimu we, tumushake nk'abataye urushinge. Na kama swala la kwanza litakuwa gumu, kandi nkubwire ngo nibikomera, basi tutafanya jambo la pili. Ati basi bya mbere nibyanga turakora ibya kabiri. Umenielewa Mkunda Toni? Wanyumvishe sha? Ni sawa mkuu. Ati ni sawa, nta kibazo mukubwa cyangwa se boss. Lakini hayo yote bado yana ugumu kwangu. Atarika byo byose ngiye ndumva kuri binkomereye. Kwa sababu kumtambua mlawali kwa sindano. Ati kubera yuko kumenya uwo
mwarimu cyangwa se umwarimu wari uganze kumumenya ntago byoroshye. Ni lazima uwe na jicho la hudi. Ati ni ngombwa uba ufite amaso cyangwa se amaso rya ryiso rya gatatu. Niko na ndo maana ukapewa hilo jukumu. Ati niyo mpamvu naguhaye ako kazi Mkunda Tony, kwa sababu tunajua una uwezo wa kulifanya ipasavyo. Ati kubera yuko turabizi yuko ushobora kubikora neza uko bisabwa. Basi none hautakiwi kutuuliza sisi. Ati ntago ari twebwe ugomba kubaza uko uzamubonamo. Nenda ukafanikishe hili. Igenda ubikore uzagaruke wamubonye. Dole asitumike na watu wabaya. Ati kugira ngo muzidore cyangwa se Ruganzu wacu atazigera akoreshwa n'abantu babi. Endapo akiamuka. Ati kubera yuko nabyuka. Leo Mkunda Tony. Uranyumva sha? Kwangu hiyo ni amri. Ati wa muntu we cyangwa se boss wanjye ibyo umbwiye kuri nge ni itegeko. Nitaikamilisha vyema. Ati ngomba kubikora neza kwa weledi mkubwa. Ati kandi ndabikora nitonze. Tona. Yewe sha. Tona. Yewe sha. Unaweza kaenda Mkunda Tony. Tona. Alibakaya. Nibiki mbonyera, nibiki mbonye. Wewe nini unasema nini? Tugaruka hano hanze. Yaani wewe mwenyewe poa, afu mwenyewe kutumba. Pata hasi. Ngoja nikupige nikuue ujue. Ako sha ubundi nkukubite nkwice. Wewe simtisha afu mwenyewe mtumba usikogope mwenyewe. Asisha mwana uri murakanga nde. Wa mukobwa wa baby we. Kumi ujue. Afu ujue mtoto abuzi tu afu mwenyewe mnembo tu. Wewe mukobwa wanyasto we uri murakanga nde kandi wo. Wakwiswa ari hasi. Nini nikukabana mchana wote au kama adudu? Nase mwabashenzi ubundi murimo murapfa iki muruno kumanywa ya ruhanga. Waja. Nye, mmeshakuwa ryabyimbye sha. Shida nini? Ikibazo ni iki? Niambia ndugu yako sitaki utani na yeye. Mbwira no mushenzi musaza wa mwana. Utania tu. Anazoea sana. Areka ibintu byo kumenyera. Dada, mshiki wanje. Huyu mdogo wako huyu amekuwa anadharau sana siku hizi. Yaani hana heshima hata kidogo. Iki cyana kigukurikira. Muri no minsi nta cyubahiro kimfitiye. Sasa mimi nataka nimfundishe adabu huyu. Uyu munsi najango nkigisha uburyo buba. Hebu sikilizeni. Yaani mimi nauza shida ni nini? Kila mmoja ajitetea anavyojua yeye. Ese mwabashenzi mbundi mwebwe ndababaza ngo ikibazo ngo ni ikihe ubundi aho kujya ngo umunsi abantu ubundi murajya buri wese arimo aravuga ibye. Asha mwanamke. None se ubundi sha ubundi cyangwa muri kugomba muri gupfa umukobwa. Kamisozi ngashamba mshamba. Kamwana nje ntago napfuna umugore ne kira mwamba. Sikilizeni. Munyumve sha mwabashenzi. Yaani msijitie chizi, mimi mwenyewe chizi vile vile. Muri kwigira abasazi. Njewe ubwanjye ndi umusazi ruharwa mvuye inderejo. Hivi nyie. Ariko sha. Mjye utakuwa unagufi kila siku mpaka lini? Buri munsi muzajya murwana ni bande bari kurwana ni mwebwe ni bande bari kurwana ni mwebwe. Yesu ni ndogo nyinyi. Nye ntago muvukana mwabashenzi mwe. Yaani nawapa dakika 3. Ngiye kubaha iminota 3. Nikisikia tena ugofu unaendelea. Nongere kumva muri kurwana. Nitakapotoka monda. Ndabahitana. Nanielewa? Muranyumva? Ya. Hala. Mwabashenzi mwe. Wa mushenzi ugize Imana mushiki wawe gutabaye. Mimi au wewe? Njewe cyangwa wowe? Wewe. Na hii mechi bado haijaisha. Umenye yuko wa mushenzi umukino wacu utararangira. Yaani kuna siku utakuja nikupige ngumi moja wewe. Ari umunsi nzagukubita ingumi imwe. Icyo gitwe nzakimena. Naam sister. Chako. Nakuja. Ya, nuko dutangiye. Mbibutsa kare episode ya mbere. Abafilme kacu bakice Black Hutton. Nkibisanzwe. Ninjye muri kumva. Alright. Aya.
Aya. Dutangiranye hano n'uwirukana none. Hano ku rundi ruhande hari uwiruka. Ari kwirukana nande? Baba Mansera. Umwe muri Baba Mansera twamubonye cyagiye akurikiye kagakobwa. Uyu munsi none turi kumubona ari kwirukankana umutipe umwe muri abo. Amansera hano bariruka. Uyu ko yakageza aha hari icyo yatamiye. Uko yakagitamiye mwibuka arakurikiwe. Mugenzi yacitse ingufu. Uko yakageza aha yarushye. Sinzi ngo ni igiki yatamiye. Gusa ubanza icyo yatamiye aricyo kirimo kiragenda kimuca intege. Yaguye hasi. Uko yakaguye Baba Mansera bagera hano baraza. Ni batatu. Baramwitegereza. Mumufate. Umwe mu Bamansera amujya hejuru. Niba agiye kumukorera CPR amuhumekeramo ibintu ntazi. Wa mugabo arabyuka. Uko yabyutse bamuhagaze hejuru. Unafikiri unaweza kufa kirahisi? Ese sha urumva koko ushobora kwiyahura cyangwa se wapfa byoroheje gutyo tu? Na ikiwa tujapata tunachokihitaji kutoka mu gihe tutarabona icyo tugukeneyeho. Sinzi ngo bamukeneyeho iki. Nyinyi kina nani? Nyinyi mwebwe ni bande? Na wataka nini kutoka kwangu? Muranshaka iki? Tunachohitaji kujua kutoka kwako. Ati cyo dushaka kumenya kuvaho Mzidori. Dushaka kumenya ngo Muzidore ari he? Ni nani aliyeuchukua? Ninde wamutwaye cyangwa ninde watwaye umubiri wa Muzidore? Na atakuwa wapi kwa sasa? Na kuri ubu ngubu ari he? Lakini mimi sijui chochote. Ariko ngiye simbizi. Tafadhali naomba mniache ni. Ndabinginze mureke nigendere. Hakuna ninachokijua. Nta kintu nzi. Araseka. Tunajua sana. Turabazi sha. Colonials. Uko vizuri sana kwenye kutunza siri. Turabazi muzi kubika amabanga. Sasa leo uyu munsi rero ndo tutajua kama utaendelea kubaki na siri. Nibwo turaza kumenya niba ko kuguma kubika iryo siri ryawe. Mumufate. Unajifanya unajua kutunza siri eh? Urigira nkaho uzi kubika amabanga sha. Aramukanda. Nasema ndabivuga. Sinzi ngo bakanze. Nasema ndabivuga. Uriya mugenzi nk'umuntu w'umugabo. Abantu bagukanda ukavuga ngo muri ndabyemeye. Ya, byarangiye avuze nyina abivuza yivuyemo. Njenje, unaweza kuniambia ni wakina nani walikuwa na huu mwili? Ese sha, ushobora kumbwira ngo ni bande bari bafite uno mubiri cyangwa se bari bafite umurambo wa Muzidore wa Ruganzu? Umechelewa kuleta. Kubera iki watinze kuwuzana? Mugenzi uyu mutipe ubanza ari we wazanye umurambo wa mutipe wa Ruganzu kubera yuko cyagiye twabonye yuko yagize ute ari wo wari umuntu waje akawutwara mu gihe abandi babiri impande ebyiri zari zihanganye. Mkuu,
Hata mimi sikutamani kuchelewa. Boss, nanjye rwose ntakubeshye sinigeze nshaka gutinda. Lakini ni kutokana na mazingira tu. Ndio kubera yuko aho yarari nibyo byatumye nyine ntinda tu. Mrefu. Na kama nisingekuwa makini, kandi iyo ntitonda boss, basi jua ungepata taarifa ya kifo changu. Umenye ngo wari kumva ko napfuye. Na hiyo yote inatokana kwamba mwili wa Mzidore. Ati ibyo byose kandi ndakubwira yuko byari guterwa no kubera uko umubiri wa Ruganzo nimeukuta katika mikono ya Tegumba. Na usanze uri hagati y'abantu ba Tegumba. Tegumba hari ubwo ni ikira? Tegumba? Tegumba? Eka tumwite Ngumba. Wanataka nini na huu mwili wa Mzidore? Bangumba bashakira iki se umubiri wa Ruganzo? Wakati wao ni washirika wadogo sana katika himaya zetu hizi za kichawi. Mugihe bobo ari abarozi bato babana. Mugenzi burya no mu barozi haba harimo inyiga guhuma, harimo n'ibiki byose. So uyu mugore rero aramubwira ati se abo bana bato cyangwa izo nyiga guhuma zashakiraga iki umubiri wa Ruganzo? Au na wao wanaitaka hii Black Hatan? Cyangwa nabo bashaka Black Hatan iliyopo ndani ya mwili, iri mu mubiri wa Ruganzo. Sinzi ngo Black Hatan ni iki? Black Hatan? Black Hatan? Ndio nini hiyo? Black Hatan ni iki se boss? Black Hatan mkuu. Black Hatan? Black Hatan mutuze none bamwumve. Aka kanya natwe kuva filime yatangira ntago twari tuzi ngo Black Hatan ni iki, sibyo? Ariko ubwo tugiye kubimenya. Mwicare mwige. Wa mugani wa Sky. Ni nguvu ambayo iliyotumika kupatia laana mji wa masista wa kuzimu. Ati Black Hatan ni ngufu cyangwa se ni zimwe mu mbaraga zakoreshejwe kugira ngo umujyi wa Ruwabamansera bawuha umuvumo, ambapo mji huo hapo awali ulikuwa umebarikiwa sana. Ati kubera yuko uwo mujyi kera cyane mu gihe wari ukiriho wari umujyi ucamaje cyangwa se umujyi wahawe umugisha. Lakini kati ya hao masista, ati ariko hagati yabo bamansera mmoja wapo alilala na mwanaume. Ati bivuze ngo impamvu baha tata we happiness. Ati impamvu bahawe cyangwa se bahawe umuvumo cyangwa se uwo mujyi wawo wavumwe. Ati hari umwe muri abo mansera yaryamanye n'umugabo. Murabizi nyine abo mansera iyo wiyemeje kuri umumansera wariyemeje yuko nyine ugomba ibyisi ntacyo bikurebamo. Lakini kati ya hao masista, ati umwe muri abo mansera mmoja wapo alilala na mwanaume yakoze ubusambanyi mwenye nguvu kubwa za kichawi. Ati uwo mugabo baryamanye rero yari umugabo w'umurozi gwiji. Baada ya hapo, ati nyuma yao rero miungu yao ikaupa laana mji huo. Ati nibwo rero bahawe umuvumo muri uwo mujyi wabo. Kwa hiyo basi mchawi yoyote atakayefanikiwa kuipata hii nguvu, ati rero bivuze ngo buri umurozi cyangwa se reka tubita abarozi nta kibazo, umurozi wari we wese uzagerageza cyangwa se uzabona zino ngufu za Black Hatan atakuwa mtawala, azaba ari umucunguzi wa miungu pamoja na mashetani. Ati azaba ari umucunguzi w'Imana, tubyita Imana ra, uruhande rwiza n'uruhande rubi, kwa sababu nguvu hii ina siri kubwa. Ati kubera yuko zino ngufu z'uno muhungu zimurimo imbere, zino Black Hatan zifite ibanga rikomeye cyane, agasembuye karimo ibanga. Lakini mkuu, ariko se boss, hiyo nguvu, izo ngufu inahusiana vipi na ni gute ziza kuhura n'uyu Muzidore? Na pia ulisema
kutakuwa na kazi kubwa sana ya kufanya. Ati kandi warambwiye yuko dufite akazi kenshi cyane. Pindi pale mwili wa Mzidore utakapoamka kutoka kwenye usingizi wa laana. Ati mu gihe uno muhungu cyangwa se umubiri wa Ruganzu uzabyuka. Mu gihe uzabubyutse mbigisha igiswahili se. Laana no muvumo. So ati mu gihe umubiri wa Muzidore cyangwa se wa Ruganzu uzabubyutse uvuye muri cya gihe cy'umuvumo. Ni kweli. Ati nakubwije ukuri wa mwana we. Mzidore Ruganzu ndio mtu pekee niwe wenyine ambaye anaweza kututoa katika laana hii ya giza katika ulimwengu wetu. Ati niwe wenyine ushobora kudukura mu muvumo w'umwijima turimo hano muri ino si yacu, na tukaishi katika maisha yaliyokuwa ya kawaida. Ati ubundi tukabaho mu buzima busanzwe nk'abandi bose. Na pia damu yake. Ati kindi kandi amaraso ye ni funguo katika nguvu hiyo. Ati ni urufunguzo rw'izo nguvu mama yake na mama. Kwa sababu yeye ni mbegu. Ati kubera yuko wiwe niwe cyangwa se niwe rubuto rwaturutse kusababisha laana hiyo katika mji wa Masista na kwetu pia. Kuri wa muvumo wavumwe wa muji w'Abanyamansera. Kwa sababu kubera ko Muzidore cyangwa se Ruganzu miungu likasirika. Imana tureka ibyo tubyita Imana zararakaye. Sasa nimekuelewa. Ndakumvishe noneho ndasobanukiwe. Lakini none se mwili wa Mzidore tuko nao hapa. Ko dufite umubiri wa Ruganzu, kwa nini tusimwamshe ili akatusafishia ila laana kwa mubyukije akatukuriraho umuvumo, na pia tukaipata hiyo Black Hattan, ubundi tugafata nizo nguvu zimurimo kwa ajili ya kuimarisha utawala wake, kugira ngo natwe nyine tuyobore isi n'ijuru. Njenje yewe sha bado hujajua mwana wanjye hari byinshi utazi maana halisi ya hiki tunachokifanya. Ati impamvu ya byose turi gukora ibi byose, na ndio maana unaongea hivyo. Ati niyo mpamvu uri kwivugishwa gutyo. Kivipi mkuu? Kubera iki se mama? Dole anatarajia kuamka katika usingizi wa laana. Ati uyu muhungu reba hano ari hafi kubyuka. Kabla bado hajaamka. Ati ariko mbere yuko abyuka tumpate mlawali kwa sindano. Ni ngombwa ngo dushaka umwarimu we nk'abataye urushinge, sababu yeye ndio mkufunzi wa nafsi ya Mzidore. Ati kubera yuko uwo mwarimu we niwe wenyine uzi uburyo twakoreshamo ubuzima bwa Muzidore. Mzidore pekee anejua wapi nguvu hiyo ilipo. Ati niwe wenyine uzaho ingufu za Muzidore cyangwa za Ruganzu zire, na ndio maana wachawi wote, ati niyo mpamvu abarozi bose katika hizi maya zetu wanautaka humo, bashaka uno mubiri wa Muzidore. Muzidore ni muntu ki? Twabyumvishe. Tugaruka kuri b'Abamansera. Uko bari kugenda murabibonye. Tugaruka kuri ba bahungu babiri noneho
bano mwibuka filime itangira nibo bari bafite umuriro wa Mizidore cyangwa se wa Ruganzo bashaka kumukoresha, bagarutse hano. Ndagira ngo mwumve. Oroma. Tugaruka kuri ba bavandimwe bari barimo barigonganira ingumi. Oroma. Oa Dula. Ese mwana. Unajua kumbukumbu zangu nakumbuka. Mwana, niba nibuka neza. Dada alisema tupite kulia. Mushiki wacu yavuze ngo duce iburyo. Sasa unavyosema unanyosha huko juu unanichanganya. None wewe ko ushaka guca ibumoso sha mwana, ndi kubona uri kumvanga. Alafu ndio maana mimi sikutaka kabisa kuongozana na wewe. Kandi niyo mpamvu nashaka kujana na mushenzi we. Wewe baba wewe. Sisha. Tangu lini wewe ukawa nakumbukumbu? Kuva ryari ufite ubwenge bwibuka. Ati wewe ndio bingwa la kusahau. Mu gihe wewe ari wewe byajaga he. Unaweza ukanya hapo na ukasahau kutawaza. Wowe ushobora kwituma hano. Wowe ushobora kwituma hano ukibagirwa no kwiheha. Wewe. Afu leo tunataka kuniambia eti unakumbuka. None wewe ni ushaka kumbwa ngo batubwiye ngo duce ngo umuhanda ngo ugire mera. Dada, acha basi. Teka sha. Oa Dula. Utangiye kunuka mwana. Oa Dula, mimi sipendi salao unajua. Mwana si nkundi bitutsi bya mushenzi. Sasa hivi hapa kitawaka. Akakanya ndakubwiye ngo twahita twigaragura. Nakwambara mwana, nakwambara. Kama unapita huko, pita huko, mimi napita zangu hivi. Afu tutakutana huko mbele kwa mbele. Mwana, niba rero bidakunze, wewe chari ananye chari ubundi turahurira imbere. Sasa wewe kicheko wewe. Ese sha wakinazi wewe bajaga he. Unamtisha nani? Uri gukanga ndi? Nani unamtisha? Uri gukanga ndi? Oa, mwana. Ujanja. Ujue mimi sipendi salao unajua. Mwana nakubwiye ngo sinkunda gasuzuguro nakamenyero. Oa Dula. Afu jona nikadiria sana mtoto. Kandi umaze kumenyera mwana. Unantisha mimi? Urankanga mwana. Fresh weka nenda. Sawa mwana, ngawe ni bugenda mwana. Poa, hapa yenyewe poa tu. Wewe pita unakoona ni sawa, na mimi nitapita nakoona ni sawa. Ocaho wumva nyine bakuwumva yuko ariho batubwiye, nanjye ndacaho numvishe ko batubwiye. We genda turahurira imbere. Baratandukana. Mfalme Njozi, bwana umesimama? Kuhagaze sha. Mimi najuta, kwa nini nilizaliwa na mtu kama wewe? Mpakana n'ubu ndicuza impamvu kinavukanye nawe wa mushenzi. Ukwaraha ahura na baba mansero nuko kagenze. Episode yacu yari iya mbere ngira ngo mbibutsa yuko mugomba gukurikirana ya kabiri bakise Black Attorney. Nje mwumva ni njewe nyine. Imana baho umugisha cyane, yari njewe. Tubonane muri episode ya kabiri. Ada.